ikaze hano kuri MITV. Ni umwanya w'amakuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi tubateguriye. Nongeye kubaha ikaze, umuntu wakoze subscribe, agakora share, agakora like, tera comment hano kuri MITV. Ni amakuru mbazaniye, ni amakuru amaze iminsi yacicikana hano ku mbuga nkoranyambaga, harimo umugore bita Nyiramajambere Esperance avuga ati ahari nashonje. Mbazaniye amakuru atariho ivumbi. Ayo makuru y'uyu mugore bita Nyiramajambere Esperance niyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Uyu ni umugore ubwo mu karere ka Rulindo, wabaga uri kwishyuza amafaranga y'icuzi. None ndabona kuri social media icuzi cyabaye icuzi, amafaranga yabaye icuzi. Ndabona bakoze amabrandi za bankuru z'ibyuzi, ariko uyu munsi ndaje ngo tubiganireho, mbabwire byose. Ese icuzi ni iki? Icuzi ni igihe icyuzi ubundi kiba mu bwoko bubiri. Hari igihe ucukura icyuzi ni nk'ahantu haba hahuriye amazi menshi mu buryo bwo kuyavoma, cyangwa se ugiye kororeramo amafi n'utundi tunyamaswa. Icyo nicyo bita icyuzi, cyangwa se kikabaho bitewe n'imvura nyinshi, amazi akibumbira ahantu hamwe, nibyo bita icyuzi. Rero hari mu mwaka w'ibihumbi 2022 aribwo habaye uku gucukura icyuzi. Rwari umushinga cyangwa se yari koperative yarimo abantu benshi, yari igamije guha abaturage, kubahereza imbabura za cana rumwe, ndetse bakabaha n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo amafaranga, imbabura. Bari barakoze itsinda. Nibwo uyu mugore Nyiramajambere Esperance yabonye yuko amafaranga yabo yari arimo kuburana, yari agiye kuribwa, cyangwa se abayobozi baba bashaka kuyikubira ngo bayarye. Babona koperative irimo gusenyuka, baravuga yuko bagomba kuba bahabwa amafaranga yabo y'icuzi, ko bayavunikiye, ngo ubuyobozi bari kuyanywa mu mitsingi yo kuja kuyasindamo. Rero njye uyu munsi nibyo binzanye ngo tubibasobanurire, tubibabwire, tubive imuzi n'imuzingo. Nongeye kubaha ikaze. Nakoreye amafaranga y'icyuzi, nukuri twarayagobokeye, wose nyakubahwa perezida mudufashe, ibintu birakomeye, mufashe umuturage wanyu Nyiramajambere Superansia. Icyuzi twakoresheje imbaraga zacu, mudufashe. Kaze umuntu wakoze subscribe kuri MITV, ni iby'agaciro. Mwese ndabakunda. Ku muntu wese wakoze share, agakora like, agatera comment, nicyo gihe kaza kugira ngo uje ubona notification y'ibiganiro dukora buri munsi, bikugeraho buri munsi. Ndetse n'amakuru aba yizewe, n'amakuru aba atari ivumbi tuba tubagezaho. Rero uyu mugore Nyiramajambere Esperance ni umugore uvuka mu karere ka Rulindo. Nubwo mubona iyi video iri gutrendinga cyane muri no minsi, ariko uyu mugore yitabye Imana muri 2023. niho yitabye Imana. Yazize uburwayi, yararwaye kanseri y'umwijima,
niyo yaje kumutwarira ubuzima mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, kuri tariki 16 Werurwe 2023 niho yitabye Imana. Mvuga ko ubwo yitabye Imana, we n'umufasha we, umugabo we, bapfiriye umunsi umwe tariki 16 z'ukwezi, tariki 13 Werurwe 2023 niho bavire mu mubiri. Umunsi umwe bagushyingurwa ku umunsi ukurikiyeho. Nk'uko uyu mukobwa wa Nyiramajambere Esperance abivuga, uwo bita Mutuyimana Consolée, niwe bavuze yuko iriya video yari irimo gutrendinga cyane, kuko uyu Mutuyimana Consolée niwe mfura ya Nyiramajambere. Iyi video iri gutrendinga cyane, amafaranga y'icuzi bari kuja kuyasindamo mitsingi, ati baduhe twarayakobokeye, ati njye Nyiramajambere umwana w'umutwe, ati rwose perezida muturwane inzara imeze nabi. Uko mubona iyo video muri kuyibona aho ngaho, uwo mugore niwe wari urimo abivuga, avuga yuko amafaranga y'icuzi bayakobokeye bagomba kujya baha abayobozi bakayakunywamo mitsingi. Rero uyu mugore nubwo yari arimo kubivuga cyane n'agahinda kenshi, nta mafaranga menshi yari arimo asaba, ni amafaranga menshi yari arimo asaba, amafaranga asaga miliyoni 5,500,000 niyo yari arimo kuburana. Namwe murabyumva, ni amafaranga menshi, amafaranga agisaga miliyoni, yagiriye mu bibina gucukura ibyuzi, ni amafaranga menshi. Niyo mpamvu baragatakamba asaba perezida ko yamurenganura akamuha amafaranga ye y'icuzi. Ni naho ubu video ziri kugenda zicacana hano ku mbuga nkoranyambaga, ati ni amafaranga y'icuzi, I have received amafaranga y'icuzi, muje kuyanywamo mitsingi. Nk'uko mubibona ko utu video turi hano, nuko nk'uko bimeze. Kandi nawe murabizi abenshi, hari benshi barimo bavuga ngo amafaranga y'icuzi, ariko batazi ngo biva he bigana he. Ngero nawe mbahereza ubusobanuro bwose, inkomoko y'aya mafaranga y'icuzi. Mwabyumvise amafaranga y'icuzi, inkomoko yayo n'uburyo byagenze. Niyo video iri kugenda icaca. Nabonye bakozemo n'indirimbo y'amafaranga y'icuzi, icuzi cyabaye icuzi. Namwe murabibona, dore muri comment mugire icyo mubivugaho, kuko ndabona amafaranga y'icuzi abaye icuzi. Dore muri comment kandi musharing iyi video, buri umwe wese mugereho, ategumya guhora. Hari benshi banyandikiye bambaza ati se aya mafaranga y'icuzi, amafaranga y'icuzi ko tubona abandi bahabwa message ngo amafaranga y'icuzi, ngo amafaranga y'icuzi mu WhatsApp nyine, ngo ari he twebwe katatugeraho ya mafaranga yaheze, amafaranga y'icuzi. Buri wese arifuza kumenya ngo ayo mafaranga y'icuzi aravahe. Rero ngiye muri video nayo mbabwire inkuru yose y'ayo mafaranga y'icuzi, ahantu byaturutse. Ni umugore bita Nyiramajambere Esperance, ubonaho umunsi mwaka video. Bati njye Nyiramajambere Esperance umwana w'umutwata, amafaranga twarayakobokeye, ati ntibaduheze ati kuyasindamo mitsingi. Ngo iradiyo yazigi ngo hari nashonje. Rero ndabashimiye, duhure mu kiganiro nyine mutera comment, mutabisobanukirwa neza, kandi comment zanyu ni nziza, tuba tuzikeneye, yaba inenga yaba ishima yose turayakira. Reka duhure mu kindi kiganiro kiri buze gukurikira.